ibyo kuteza akaruru byo byahikaho omwanya n'obukirabe ngo abatezi bakaruru nibo bacererwa kwikaho imyanya atari yemwe nemwe yitwayikamu eri mu Kachesiga Catholic Church Bujura Kibingo hamwe na Hoima Public Library Hoima Public School na Chambers omubindi byanga kigamanga abantu kwija kutera akaruru babarya bo kubanza wayeshengereza mungu banindengesaniza no burugo inyuma abantu tibajyungire mu abantu bali mu byaro abandi balinzire kw'iryo bwiro bweyongeyeyo bakinurati tibafiriye mungu obwabandisi. Jennifer Nyangoma n'umutezi w'akarura Kachesiga Catholic Church yashobora ari kugira ngo akarura katikine shonga kandi ko kagendaje sigikira akarukara kaho ireta na peka bafi abantu bajago mu mbeta kayirekana abantu bayigira ubwingi kandi abere mu kabuye kona kaba MP akarukaba MP kakabamo akabuye kamani. Eddie Kajura n'umutezi w'akaruru ku Rugabujura polling station yahereko kwera harikira aboma ba biometric voter verification kits ari kugira ngo ubu bwagomba gukora erizoba kukoro babiri bari kutera akaruru ka presidenti n'aba MP utireho n'aba meya Borurembo karuti hari ubuzibu ko kakurwaca kurone abantu bona bayino gusinga uhiro bakujyambura batsi borekere muno nanka kujumbira ikiba kujyambura bayicu kukarunga uhiro kandi kweka kuzatikana n'amakore gira byatangi ayiguruko no twakubantu gama niho bukorera ansikono kiki. Joshua Biencha gune kansara wa Hoima West City Division mu Hoima yashobora ngo abebembeza bari kutererwa akaruru erizoba nabo kurebuza munonga abo kubandi bo bari kwisi yo buhereza abantu arurengo rwa division kandi bana kusima ruhanga mukoma kwa kimo ikarikwira ikirize muno mtekereza inamba ke kujya kuba nongi rero ngenda kusima ruhanga babataka bitigereze mbo obanda batukoma kimo yabagenda kubandi batukore mirimo no kutuka obuherezo bukwika kiyana. Omugandi makuru district y'Ibanda nayo yayijumbiro mu karuro bwe bari kutera akaruru kaba kansara bameya otireho n'abanyishengero akataratirwe 10 twatera mabega bwanyima yakarura ko kushazurwamo 2015 oburashid Muganda wizira kadi ya independent atyo kashanga kabonera kuyabira korise kashobize abagumiro mu karuraka ni Peter Agaba okwatire bendera ekibine cyarwanyisiriza mwine Innocent bakamuhara otine kibina kugambaho n'abatera karuru bashobora oku abantu bingi nangwa bakejumbiramu kandi bayongera no kushobora aho ku mashini zabo zitacyankarana nangwa nakace bizatu ino burungu bwingi twino bwaba improbe bemerize twino bwaba meya twino bwaba kansara abakazi n'abashize abo kuzekera ari bana municipality so muri yecho abwa amashanyarazi agaba MP aba municipality hamwe na ba mayors municipal mayors ejo cyakureta karura akaje abantu bingi situation is come abantu bariyo nubija mbatera akaruru kabo mu merembe za mashini ziriyo nozikoraje kandi abantu bakwatogwire kandi apu teyine shonga abantu bashije mbatera akaruru obaba meya omukaruraka Johnson Kanyomozi uine bendera ya NRM Frank Murinde hamwe na Anselm Ndikora nibo bagumire bari kwayahayanira ntebe iyo bwa meya utwagamba hono kwatire NRM bendera bw'Ibanda municipality Agaba Peter yashobora uko akaruru kagendo mbusinge kandi arinzire ebirarujemo kandi tukumukureba twatera akaruru ko businge abantu tanape kirinche konka abantu abantu hatu bari mu Misiri yabo so nibiza de Lopez konka at least so far so good takabire muvuyo hamwe okuyo complaints zirahura ngo handi machines z'abantu zanga gukora gasha kwa gada saba umuri Hoima Ruth Ninsima umuri Ibanda.